Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku itariki ya gatanu ukwezi ni ukwa gatandatu umwaka ni 2026 mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Hari inkuru nziza rero navuga ko izindutse ku banyarwanda bose muri rusange, tugiye kugarukaho mu kanya gatoya. Madame Ingabire Victoire Muhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, usanzwe ufite ishyaka ritemewe n'amategeko Dalpha Umurinzi, akaba rero afungiwe i Mageragere. Antoine Cardinal Kambanda, witwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, ndetse n'andi makuru atandukanye. Muri 2023 ntabwo ari byiza, ariko kandi no ku rundi ruhande rusanzwe ari umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse unahanganye na 2023 ufatanye na FRDC, ni ukuvuga umutwe wa FDLR, nabo bari mu marira nyuma y'aho Leta z'Ubumwe za Amerika zifashe ibihano bikomeye cyane umuyobozi wa 2023 ndetse n'umuyobozi wa FDLR. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye, gusa reka duhere mu buryo bw'inshamake. Reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabwiye urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa ko urugo rwa General Christian Tsiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo rwafatiwemo intwaro nyinshi ubwo rwasakwaga mu mwaka ushize. General Christian Tsiwewe yatawe muri yombi mu Nyakanga 2025, icyo gihe yari umujyanama Perezida Felix Tshisekedi mu bya gisirikare, umwanya yagiyeho muri 2024 avuye ku mugaba mukuru w'ingabo. Ubwo urubanza rwe n'abandi bofisiye kandi bakuru 9 barimo General Major Maurice Nyembo wayoboye ibiro bye bagezwaga mu rukiko ku itariki ya 4 Kamena 2026, bamenyeshejwe ko bakurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu, gucura umugambi mubisha ndetse no gutanga intwaro binyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuva muri 2020 kugeza muri Nyakanga 2025 General Christian Tsiwewe nabo bareganwa batega umugambi wo gukura ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Muri iki kirego ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko tariki ya 9 Nyakanga 2025 mu rugo rwa General Christian Tsiwewe ruherereye muri komine Gombe mu mujyi wa Kinshasa hafatiwe intwaro zirimo 12 ndetse na RPG7 enye za AK47, 6 za PKM n'amasasu 3 ya PKM. Hafatiwe kandi ibisasu 46 bya rokete zo mu bwoko bwa 69 ndetse na 40 mm, amasasu agera ku 4322 yo mu bwoko bwa 732 53 mm akoreshwa n'imbunda ziruta gato AK47, isasu rimwe rya 732 mm rikoreshwa muri na AK47, rokete 18 za 40 mm, ndetse na grenade enye za 40 mm Castor. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko General Christian Tsiwewe yatunze izi ntwaro n'amasasu atabifitiye uburenganzira. Ubwo General Christian Tsiwewe yatabwaga muri yombi, byahishuwe ko yari afite umugambi wo kwica Perezida Tshisekedi. Umunyamabanga mukuru y'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Augustin Kabuya yavuze ko uyu musirikare yigeze kubyiyemerera. Reka duhindure ingingo gato mbere gato yuko turajya ku makuru nababwiye hejuru y'ingenzi gatoya kuri Madame Ingabire Victoire Muhoza na Cardinal Antoine Kambanda. Mbabwire ko Hezbollah yateye utwatsi bikubiye amasezerano ya Israel na Liban, umutwe witwaje intwaro ukorera muri Liban uzwi nka Hezbollah watangajwe ko udakozwa ibikubiye amasezerano y'agahenge ya Israel ndetse na Liban. Itangazo uyu mutwe wasohoye rigaragaza ko umuyobozi wawo Naim Qassem yavuze ko ibiganiro byarimo gutera ubwoba ndetse no gutesha agaciro Liban, ndetse wamaganywe n'abanya Liban bose. Israel na Liban byari bimaze iminsi bitangaje ko biri mu mugambi wo gusukura agahenge karenzweho bikorwa bya Hezbollah bikazahagarikwa. Itangazo ryasohowe rihuriweho rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ibihugu bitatu byahamije ko bemeranyije kugahagarika intambara ndetse na Hezbollah ikabyubahiriza. Ubuyobozi bwa Hezbollah rero itaratumiwe mu biganiro yavuze ko ikiswe agahenge gasobanurwa ko uyu mutwe ugomba kandi guhagarika imirwano no kuvana abarwanyi bawo mu majyepfo ku rugabano na Israel. Byaba bivuze ko bamanitse amaboko ari nawo mugambi wa Israel. Amasezerano hagati ya Liban na Israel
yagezweho nyuma y'ibiganiro byakozwe ku nshuro ya 4 babifashijwemo na Amerika, ndetse bishobora gutuma kandi ibikorwa bya Hezbollah bivanwa mu gace kari hagati y'umupaka wa Israel n'umugezi wa Litani. Aya masezerano nayo ateganya ko Amerika yafasha kurema ibice ingabo za Liban zizagenzura zikahirukana abarwanyi bose batari aba leta. Ibindi ngingo gato mbabwire ko Ubudage haravugwa inkuru y'uko indege yiteguraga guhaguruka yavunitse icyuma gifata amapine iza guhita yisekura hasi. Abakozi ba sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere yo mu Budage yitwa Lufthansa bakomerekeye mu mpanuka y'indege yabereye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Frankfurt mu Budage nyuma y'uko ibyuma bifungwamo amapine y'imbere bivunitse. Ni impanuka yabaye ku itariki ya 4 Kamena 2026 mu masaha ya saa sita mu Budage. Impanuka yakozwe n'indege yo mu bwoko bwa Boeing 787-9 Dreamliner bitewe n'uko ibyuma bifungwamo amapine byavunitse mu buryo butunguranye igice cyayo cy'imbere kandi gihita kisekura hasi. Reuters mbere n'amakuru by'Abongereza yanditse ko ibyo byabaye mu gihe iyo ndege yari kwitegura guhaguruka ngo ikore urugendo rwari rwahawe kode ya RH-150 rwari kwerekeza i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Lufthansa yagize ati mu gihe indege yari iparitse igice cyayo gifungwamo amapine y'imbere cyavunitse mu buryo butunguranye. Icyo gihe yari irimo kandi abakozi bo mu ndege n'abandi bakorera ku kibuga cy'indege, ariko abagenzi bari batarinjira mu ndege. Yakomeje avuga ko abakozi benshi bakomerekeye muri iyo mpanuka ariko bahise bahabwa ubuvuzi. Amashusho yakwirakwiye rero ku mbuga nkoranyambaga agaragaza iyo ndege ivunika icyo cyuma maze igice cyayo cyo munsi gihita kandi kisekura ku butaka n'ingufu nyinshi ku buryo abarimo imbere bahungabanye cyane, ndetse mu gice cy'inyuma yayo hacumbye umwotsi w'umukara. Igice cy'imbere cy'iyo ndege twagereranya n'umutwe w'indege cyabaye nk'igitandukana nayo kigana hasi, kuko bya byuma rero bikimara kandi kuvunika amapine yahise afunguka aragenda. Lufthansa yatangaje ko yahise ishyiraho itsinda rishinzwe gukurikirana iki kibazo byihutirwa, ndetse ko iri gukorana n'inzego zishinzwe kugira ngo hamenyekane icyateye ibyo byuma kuvunika. Uruganda Boeing rukora izi ndege rwemeje ko rwamenyeshejwe iby'iyi mpanuka kandi ko ruri gufasha Lufthansa mu gukemura icyo kibazo. Indege ya Boeing 787-9 Dreamliner yakoze impanuka ni imwe mu ndege nshya Lufthansa yarirutse kandi kugura kuko yatangiye gukora ingendo hagati ya Mutarama na 2026. Iyo ndege rero yari yaguzwe muri gahunda ya Lufthansa yo gusimbuza buhoro buhoro indege zayo zishaje kandi zikoresha amavuta menshi zigasimbuzwa izagezweho kandi zikoresha amavuta make, zirimo izo Boeing 787-9 Dreamliner, uko amakuru wakomeza kugenda rero abishimangira muri rusange. Reka rero tujye ku nkuru nababwiye ko hari inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange, babwira ko nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abigaragaza, nuko teleport y'u Rwanda yahawe icyemezo kigira iya mbere muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyi ni inkuru nziza ku banyarwanda. Teleport y'u Rwanda igenzurwa n'ikigo cyarwo gishinzwe iby'isanzure yahawe icyemezo cyo ku rwego rwa gatatu tier 3 cyangwa tier 3 kigaragaza nk'igikorwa remezo gitanga serivisi z'itumanaho gifashisha satelite kurusha ibindi muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Teleport ni ahantu hashyirwa iminara ikusanya amakuru avuye kuri satelite, bivuze ko umuntu rero ufite satelite mu kirere aba akeneye gushyiraho uburyo amakuru yayo azajya akusanywa ndetse bugahuza izo satelite afite mu kirere n'abazikoresha. Teleport iba ari ahantu hashyizwe za antene nini zikusanya amakuru ya satelite iri mu kirere. Mu Rwanda ubushakashatsi bwerekanye ko i Rwamagana ariho hashoboka bitewe n'ibisabwa ngo hubakwe. Yubakwa ahantu hisanzuye hatari imisozi cyangwa se ibiti, ku buryo rero bitazabera imbogamizi antene zifashishwa mu gukusanya amakuru. Iyo u Rwanda yubatswe mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire. Ni ibintu by'ingenzi cyane kuko nk'u Rwanda kuva rwakohereza Rwasat rimwe muri na 19 kugira ngo rubone amakuru yayo byasabaga ko rwifashisha abandi kuko rwo nta kuntu rwagombaga kandi kuyageraho. Iki cyemezo cyatanzwe na World Teleport Association
ikigo kigenzura abakoresha teleport ku isi n'abacunga ibikorwa remezo bitanga serivisi z'itumanaho rya satelite ku isi. U Rwanda rwahawe iki cyemezo ku itariki ya 3 Kamena 2023. Teleport y'u Rwanda niyo rukumbi ihawe iki cyemezo cyo ku rwego rwa nyuma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ikaba iya kabiri ku rwego rwa Afurika nyuma y'iri muri Misiri. Yaciye kandi akandi gahigo ko kuba teleport ya mbere ku isi icungwa n'ikigo cya leta ihawe iki cyemezo. Iki cyemezo gisobanuye ko teleport y'u Rwanda ariyo kwishingikirizwaho ku rwego rwo hejuru amasaha 24 ku yandi mu gutanga amakuru. Cyemeza ko ifite ubushobozi kandi bwo gutunganya amakuru menshi kandi yizewe mu gihe gito. Ni teleport itajya ivaho ku buryo ishobora kandi gukomeza gukora kabone niyo yaba iri gutunganywa cyangwa se kwagurwa, kuko iba ifite uburyo butandukanye butuma kandi ikomeza gukora kabone n'ubwo hari ibyaba biri gukorwamo. Ibi rero bikaba bisobanuye ko teleport y'u Rwanda ifite ubushobozi buhambaye bwo gutanga serivisi zijyanye n'itumanaho rya satelite kabone niyo byaba rero ari mu bihe bikomeye. Iki cyemezo kijyanye n'ubugenzuzi bwihariye bwakozwe binyuze kandi muri gahunda izwi nka World Teleport Association Teleport Certification Program, harebwa uburyo serivisi zitangwa zinoze, uburyo iyo teleport kandi ishingikirizwaho, uburyo imirimo igenda, ibikorwa remezo ifite n'ibindi. Umuyobozi mukuru wa RSA akaba rero yitwa Gaspard Twagirayezu yavuze ko ari intambwe ikomeye cyane igaragaza icyerekezo kirambye cy'u Rwanda cyo kugira urwego rw'ibijyanye n'isanzure ruhiga izindi muri Afurika. Iki cyemezo cyawe teleport yacu kigaragaza icyizere cy'ubushobozi bw'u Rwanda mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse kikanagaragaza uburyo rukomeje kandi guteza imbere ibikorwa remezo bwifashishwa mu bumenyi bw'ikirere ndetse no gutanga serivisi z'itumanaho ryifashisha satelite. Uyu muyobozi mukuru wa World Teleport Association Randall Bani yavuze ko ntako bisa akora teleport ya mbere muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ifite ubuziranenge bwuzuye ndetse ikaba n'iya mbere igenzurwa n'ikigo gishinzwe iby'isanzure ihawe n'icyemezo na World Teleport Association. Ati teleport y'u Rwanda igaragaza uburyo urwego rw'isanzure ndetse na serivisi z'itumanaho byifashisha satelite bya Afurika rukomeje gutera imbere binyuze mu mikorere y'icyitegererezo n'iterambere mu bya tekinike. Icyemezo gitangwa hashingiwe kandi ku nzego enye. Urwa kane ruhabwa teleport ihambaye cyane kurushaho. Icyemezo teleport y'u Rwanda yahawe kimara imyaka igera kuri 3. Iki ni icyemezo kandi ingenzi kuko ari ukugaragaza uburyo u Rwanda rukomeje kandi gutera imbere ku rwego rw'ikoranabuhanga binyuze mu kugira ibikorwa remezo byujuje ubuziranenge ku rwego rw'isi mu bijyanye n'itumanaho rya satelite. Abashoramari bigaragaza ko serivisi batangira mu Rwanda ari ntamakemwa. Ni icyemezo kandi kiri mu murongo w'u Rwanda wo kuba igicumbi cy'akarere mu bijyanye ndetse no kugira ibikorwa remezo bigezweho byifashishwa mu isanzure cyane cyane mu itumanaho ryifashishwa na satelite. Ibi bizafasha mu korohereza abashoramari bashaka gutanga internet ya satelite amakuru ajyanye no kugenzura kandi imiterere y'isi bijyanye imishinga iri gukorwa nk'ubuhinzi n'ibindi bikurura abashoramari muri uru rwego. Ni intambwe ishimishije cyane kuri Afurika kandi mu bijyanye n'ikoranabuhanga by'umwihariko ijyanye n'isanzure, aho teleport nk'iyifasha mu bijyanye no kwimakaza internet yihuta, guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kwimakaza ubuhinzi bugezweho kuko abahinzi bagezwaho amakuru mu gihe yizewe kandi serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere, guhangana n'ibiza ndetse no guteza imbere ubushakashatsi. By'umwihariko rero iki cyemezo ni intambwe idasanzwe ku Rwanda nk'igihugu cyashoye mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere ku rwego rwo hejuru kuva RSA yashingwa muri 20 binyuze mu kubaka ibikorwa remezo n'ubushobozi kandi bw'abikora binyuze mu burezi, kuko u Rwanda ari rwo gihugu rukumbi ruhawe iki cyemezo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni inkuru nziza ku bigo bitandukanye mu Rwanda. Akaba rero navuga ko ni inkuru nziza ku buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kuba ari rwo rubashe kuba ruhabwa iyi certificate yo ku rwego mpuzamahanga. Reka rero duhindure ingingo mbabwire no kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, mbabwira ko amakuru angeraho muri aka kanya avuga yuko Ingabire Victoire Umuhoza agiye kuburana mu mizi. Urukiko rukuru rwa Kigali rugiye gutangira kuburanisha mu mizi urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda ku byaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi. Uru rukiko nirwo rwategetse ko Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalpha Umurinzi ritemewe mu Rwanda akorwaho iperereza ku byaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi, nyuma y'uko ibisobanuro yari yatanze mu rubanza ruregwamo abari abarwanashyaka be bitanyuze abacamanza. Iki cyemezo cyafashwe ku itariki ya 19 Kamena 2025 nyuma y'aho urukiko rutanyuzwe ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango wa Dalpha Umurinzi.
ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kurwangisha abaturage. Ingabire Victoire yari yabwiye urukiko ko abaregwa muri urwo rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka Darifa Umurinzi ritemewe gukorera mu Rwanda, uretse umunyamakuru Usengimana Theoneste washinze umuyoboro wa Umubavu TV. Uyu mugore yavuze ko ariko amahugurwa baregwa gukoreramo ibyo byaha atari yateguwe na Darifa Umurinzi ndetse ko we atarayazi, nubwo abaregwa bo bagaragaza ko Ingabire ari nawe kandi watangaga amafaranga yo kugura internet. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza, urukiko rwasanze ibisobanuro yatanze bidahagije kandi muri dosiye y'urubanza harimo ibimenyetso bimushinja. Rwasanze ari ngombwa ko ubushinjacyaha kandi bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Ubushinjacyaha bwahise butangira kandi iperereza ndetse Ingabire Victoire atabwa muri yombi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaje gutegeka ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe dosiye ye igitunganywa ngo yoherezwe urukiko rukuru. Ingabire Victoire yahise ajyana ikirego mu rukiko rw'ikirenga arega ko ingingo y'106 y'itegeko nshinga imuranishirize y'imanza nshinjabyaha yashingiweho n'urukiko ruhamuhamagaza mu iburanisha inyuranye n'itegeko nshinga. Ibyo byatumye rero urubanza rw'abarwanashyaka be rwari rugiye kandi gupfundikirwa kuko bari bamaze kandi kwiregura ku byo bashinjwa ruhagarara bagategereza ikigomba kandi kuva mu rubanza rwa Ingabire kuko bagomba kuburanira hamwe. Ku itariki 27 Werurwe 2026 urukiko rw'ikirenga rwashimangiye ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itanyuranyije n'iteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga, rwemeza ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza nta shingiro gifite. Ibyo rero byahise biha amahirwe urukiko rukuru yo kuba rwakomeza urubanza. Urubanza rwamaze guhabwa itariki nshya, biteganyijwe ko ruzaburanishwa ku itariki ya 15 Kamena 2026. Biteganyijwe kandi ko ubwo ruzaba kandi rusubukuwe Ingabire Victoire aziregura ku byo ubushinjacyaha kandi bumurega nabwo bugire icyo bubivugaho. Ubushinjacyaha kandi buzanagira icyo buvuga ku bwiregure bw'abariganwa nawe bari bamaze kwisobanura ndetse bunatange icyifuzo cy'igihano bwifuza ko bahanishwa. Ingabire Victoire akurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha, guca umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. N'ibyaha bishingiye ku mahugurwa yahawe abayoboke ba Darifa Umurinzi 2021 abahugurwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunyaserbiya Sirja Popovic. Icyo gitabo kirimo amayeri menshi cyane bifuza kurwanya ubutegetsi biyambaza bitabaye ngombwa gufata intwaro. Ku meza ibiganiro by'abayoboke b'ishyaka ritemewe mu Rwanda riyobowe na Ingabire Victoire Umuhoza hari ingingo zirimo kuririra ku bibazo bishingiye ku misoro y'ubutaka, ibibazo by'abamotari, ibibazo bya Kangondo ndetse n'ibindi bashobora kandi kuriraho bigaragambya. Mu byo bigishwaga harimo amayeri atandukanye bakoresha arimo nka operasiyo Shirubwoba, Serwakira n'iswe umuturage ku isonga. Operasiyo Shirubwoba udahungiye ugahungeta, iyi bize ko izibanda ku cyiciro cy'abazunguzayi bakunze guhungetwa kubera irondo ry'isuku, aho bazumvisha abaturage ko ari bo mwanda leta ishaka kwikiza. Bagomba kubikora ati bahimba indirimbo ivuga ku mibereho mibi y'abazunguzayi, igahimbirwa hanze hanyuma kandi igakwirakwizwa mu bantu benshi mu Rwanda. Operasiyo Serwakira yari kwibanda cyane ku bantu ngo bababaye cyane bafite ikibazo cy'ubutaka, hari gukoreshwa inyandiko tracts ngo zikanyanyagizwa ahantu henshi mu gihugu hose. Bwa mbere hari kubanza kandi kunyanyagizwa impapuro zitanditseho, ubundi hakazakurikiraho izanditseho ngo turambuye gukubitwa, turambuye kandi imisoro ihanitse ku muturage, turambuye ubwicaye ndetse no gushimutwa, bityo hakagurwa amakayi noneho kandi barangiza ngo bakabiha abamotari bakabinyanyagiza ahantu henshi. Operasiyo umuturage imbere bavuze ko FPR Inkotanyi ivuga ngo umuturage ku isonga, ariko ngo bagombaga kumushyira imbere. Hari gukoreshwa tracts ngo bakandikaho amagambo arimo kwamburwa ubutaka, kwambukwa imisoro y'ikirenga no gukubitwa kw'abazunguzayi. Batanze urugero ko kwifashisha ibijyanye na Kangondo ahimu abaturage bari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, bityo bagakoresha imipira y'icyatsi yanditseho Kangondo bakazayambara igihe abaturage bazaba bari mu rubanza rw'umujyi wa Kigali. Imipira ikambarwa mu gihugu hose icyarimwe ngo barekane ko barambiwe akarengane gashingiye ku butaka. Aba rero ari ibyo byakorerwa yabivugwaho. Hanyuma tujye no kuri Cardinal Antoine Kambanda. Kuri Cardinal Antoine Kambanda
Babwire ko Kiliziya Gatolika mu iperereza ku bavuga ko bimitse Papa mu Rwanda, Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yatangaje ko Kiliziya ari gukora iperereza ku biyita abatowe bavuga ko baheruka kwimikwa uwo bise Papa wabo. Ni ibintu byatunguye benshi kubona hari abavuga ko bimitse Papa mushya kandi w'umunyarwanda nyuma y'uko bikwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho yakwirakwiye yerekana itsinda ry'abantu banyuranye bateraniye ahantu hamwe bavuga ko bari kwimika umuyobozi wabo, bamwe bita Papa abandi bakamwita umubyeyi w'abatowe. Umubyeyi w'abatowe icyo gihe ni Harerimana Faustin wahawe inkoni, umusaraba na Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Harerimana yasobanuye ko umukristo gatolika wese wabatijwe ari uwatowe. Yagaragaje ko yahawe ubutumwa ariko usanga bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda batabyemera. Ati impamvu bamwe mu bayobozi kandi ba Kiliziya basa naho baturwanya ntabwo mvuga ko ari bose, ati uyu murimo nibo bakagombye kubikora, bakavuga bati abakristo umwambaro kandi twambitse urasute ko hari ubukwe ati bwa ntama uje gucyuza ubukwe bwe mu Rwanda. Yerekanye ko basabira abakristo Gatolika kumenya ubutumwa bw'abatowe ndetse no kubukurikira. Ati ntabwo rero turuhira ubusa rero, ati turi abageni beza biteguye kandi kwimana na Kristo ingoma ye y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Ati muri aka kanya no gusabira abavandimwe bacu batari bumva ibyo tuvuga, be kujya badutereranya na Kiliziya, twebwe ntaho turwanya Kiliziya ahubwo nitwe tuyirimo neza. Ibyo byo ati twanabyirata rwose. Yongeye ati iyo aba abakristo bose babaga nk'abatowe, ati igihugu cyose cyagira amahoro. Nta muntu watowe wagira nabi, urwo rukundo ndimo mbabwira ati rugaragarira no mu bikorwa. Ubwo yabazwaga kuri ibyo, Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yabwiye ko hari gukorwa iperereza kugira ngo hazakurweho urujijo. Mu butumwa bugufi yagize ati turimo turabitohoza ngo turebe icyakorwa dukure urujijo. Padiri Niyosenga Theophile uri mu butumwa muri Espagne ni umwe mu bagize icyo bavuga nyuma y'icyo gikorwa. Yasobanuye ko nubwo abatowe ntacyo abaziho ariko Kiliziya isabwa gushishoza mu kumenya neza aho ibintu nk'ibyo byaturutse n'impamvu yabyo. Yagaragaje ko niba batowe bavuga ko bashingiye ku mabonekerwa, Kiliziya yo idashobora kandi gushingira aho, anagaragaza ko bishobora kandi kuba ari ubuyobe bukomeye. Padiri Mundere Dominique umunyeshuri i Roma yagaragaje ko atangazwa n'impamvu abatowe bakomeza kandi kwitwikira umutaka wa Kiliziya Gatolika. Kimwe mu bigaragara ni uko abiyita batowe barimo abari imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo mu bihugu bitandukanye. Ibi rero bibaye mu gihe Kiliziya Gatolika kandi iheruka kwizihiza yubile y'imyaka 25 igeze mu Rwanda. Yasize ifite paruwasi 136 ziri muri diyosezi 9, abakristo Gatolika barenga miliyoni 5, abapadiri 1060, abiyegura Imana b'igitsina gore 3884 n'ab'igitsina gabo 445. Reka rero mbashimire cyane kandi bifuza komeza kugira igitondo cyiza, turaza gusubira mu yandi makuru.